إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pananggungan na mga Islam, yari na isap kita niyo jaman sin programa sin Ma'had Muro al-Islami pag nakuraan atau pagdarungan sin moderna mo kalasahan al-Sheikh al-Alim Muhammad Shakili mauliha waktu ini lang tayari guru dahil nga Ma'had Muro faculty member dahil sa Ma'had Muro. Alhamdulillah yari siya biyayaon namin gumanti taniya ka waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala sarta gumanap sa pangajian amin bakas lang ta kiyatagnaan niya sin nakaunay ito insyaallah subhanahu wa ta'ala naman jari hari pa siya ini makatagna dumugog na kita niyo lang ta pagbasa dahil ayat Quran mahamulya dahil hambuk murid dahil sin Ma'had Muro al-Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala murid di milkado taniyo lang ta mamasa sin Quran mga mulya wayo na rugayin dahil ka na Ustad Abdullah Dituyato falyatafaddal fadilatu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Syukran jazilan. Jazakallahu khairan.
Mauli mga palanggungan, yan ito nalingog na to in ayat Quran, amoy biyasa sinambo murid si Mahad Muro. Bihayaon ito balko na palikter na to. Wayrong narwain din kan Sheikh Abdul Hakim Aoud Muhsin. Apal yatapawtal padila to masyura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان علم الإنسان ما لم يعلم وهداه إلى الإيمان وجعل العلم طهارة للنفوس وطريقا إلى الحق وهاديا إلى الجنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hapuas kasanglit sin kami fa Allahu subhanahu wa ta'ala imahuli niya mga palanggungan namo haaga masin Allahu subhanahu wa ta'ala tukbal sin kami insa salaman sin Islam sablag asa suko di murungog hawakto ini halapal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang sugpat simpangadjian kaya tukbal sin kami 5 bay aundain ha mga maniw tiyo pangadjian hamaudo panghalgai ha ilmu atawakan panghalgai ha pagtuntut sin ilmu labay dain ha kadalil-dalilan halawm sin Quran iban ha sunnah sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dain hasawab yan mga palunggungan na muagama Islam may tabaha halgaan na to in ilmu. Muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam dain hamanga panagnaan piyang Hindu niya ahula Makkah amo na in Quran misan wayroon panajukok masi impagnaog sing Quran kaniya amo na in kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in Quranul Karim amo yadto impiyang Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil hasabab yan subay tuod kita niyo umupi magad hatarika sinjungjungan na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dahil hamanga laku tabiat niya mabot na papang Hindu iniya wajib tuod siya ararun serta amunayat tuin ilmu sa halga-halga yang Hindu sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hawak tuin Umar radhiyallahu an
Nagpapanaw-panaw siya hagwa si Madina. Nakabaak siya, biya kahantang katas siya Biasa niya, innakasulat halaw, dahin pahama sa sin Musa, alayhi salatu wassalam. Sa buisab, sin pagtindog niya, kita niya inna binatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, namulain pamayhuan niya. Hakabtangan sin Rasul, law kana Musa hayyan, bangsad jalong niya Musa alaihi salam. Buhi siya hawak to bihayaon. Tanto to din kaunan si Musa, magadda siya kato. Magadda siya panghindo sin Quran. Uri maksud diha ini mga ummat al-Islam, di mabayain Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in mga kasahabatan niya, sin makainom pa sila, tuburan dugaing dain ha-Quran, bang biya mga paamuhon mo tubig, bukon niya kabayaan, makakawa papangadjian in mga kasahabatan niya, dugaing dain ha-Quran. Sabab masi payaon, timutubod in Quran, sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa hadalang bihayad to, bang natikmod na in Rasul, natikmod na in ayat na naog pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nang daaki na siya, pahaman niyo na ingkatan ka ilmu-ilmuan. Ingatan niyo na ingkatan mga bahasa. Sabab, aun nahati niya, guide nila marayaw, padduman nila marayaw, dahil hasabab simpagpaham nila sin Quran, na kaingatan mo na sayang, ipag-ibadat yaon, imamu ka at awaway imamu. Sabab nakauna na kay mo in ilmu mo, dahil halawm sin Quran, sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabang di mo siya pangadjiun, di mo siya hati niya tuntutun in Quran niyaon, napasaran mo sadya siya, naway makawa mo rin ha mga ilmu, kalagihan hapag dunya, labi awla, haadlaw akhirat. Bukon ka in karyasali, sin kita yung manusia, bang aun tao kalasahan mo, kanunglungan mo, parahan mo siya sulat. Parahan mo siya sulat. Dabang impiarahan mo yaon, sin sulat, biyayta mo halawm sin sulat yaon, basahan niyo yaon, kaingatan niyo roon, halawm sin sulat yan. In mga pusaka mahalga, in mga pangalta, sa halga-halga, namang indiatungan, piarahan sin sulat yaon, mga wala niya rapiaruli, wala niya biyasa, subhanallah, di niya ramakawain karayawan, amin biyayta mo, alta biyayta mo, walillahil masalul a'la, labi parayan hayat to in Allahu subhanahu wa ta'ala. Nagpara siya sin Quran, sulat sin Allahu subhanahu wa ta'ala, pakatan manusia. In pangasudiha ini, biyangadji murawaha in Quran, biasa murawaha in Quran, atawatiyaw munasadja, halaw sim malita mo, halaw sim kabinet mo, atawa pia display munasadja hinang mudikurit in Quran. Subhanallah, bukun niya to imaksud. In Quran, suway siya basahon, suway siya pangadjion, sabab mayta. Kaya babayta halawm sing Quran niya ingkatan pakaradjaan di naman pagdunya, nagpagpaadlaw akhirat. Amo yan mga ummat al-Islam, in kahalga sin ilmu, dahin halawm sing Quran, sin Allahu subhanahu wa ta'ala. May ta na to halgaan ng ilmu. Dahil hama nga kahawpuan niya, siyagbot sin kami, halimabay sin maudo ini, sabab in ilmu, siya na indan, ipag-ingat na to fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Siyagbot na to ini. Kamarwa in ilmu, ipag-ingat na to panabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
in hikamato niya, in ilmo, amin pangadjiun na to dahin halawom sin Quran. Ipag-ingat na to, paagama sintuhan Rabbul Alamin, amo na in agama Islam. Labay, dahin hakadalil dalilan halawom sin Quran, iban hasun na hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na inkahaw po ang niya, mga palanggungan haagama Islam, di da kahatihan si manusia, impagtuhan, bang di dahilabay niya ilmu. Dahil hasabab yan, dahil ha mga panghindo, sinhambok khalifa, di Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, Launghi Kumair ibn Jihad, awak tu aku lang niya naglilingkod-lingkod, di matong maun kako, di Ali ibn Abi Talib. Kiaputan niya kulong niya Halima, sarta kiaputan ko raisab siya Halima. Piatindog niya ko ampan niya ko diya niya na upagwa si Madina. Doon mayan kami lang ni hadisert, limingkod siya sarta, limingkod day sa bako. Iban lang niya kaptangan niya, Al-kulubu aw'iyatun pakhayruha aw aha. Impangatayan long niya ya Kumair ibn Jihad. Ya kau Kumair ibn Jihad. Impangatayan long niya, aming pangatayan sintao. Biya siya kahantang luluunan. Biya sa parati baso pagluluunan sin tubig. Ada pun long niya in sarayaw-rayaw. Dahil hamang luluunan niya to. Tawakan sarayaw-rayaw pangatayan. Amo na in atay makatayma. Amo na in pangatayan tagapaham. Makapaham sin ilmu sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang palong niya nagnasihat siya ka ako, ihfaz ma'akul. Tayong hugi, atawakan pahama, marayaw, inhipamong ko ini. Laung sin Ali ibn Abi Talib, ya Kumair ibn Jihad, ihfaz ma'akul. Pahama, tayong hugi, inhipamong ko ini. An-nasu salasatun, imanusia, laung hi Ali ibn Abi Talib, bang musya long niya bahagiun, di na siya hati niya lumiyo dan hakatu kabahagi. Siagbot niya impanagnaan lambang sin tumpukan manusia dan hasarayaw-rayaw tumpukan siagbot niya. Al-alimu rabbaniyun, intumpukan long niya panagnaan sin mga manusia. Alimun rabbaniyun, amuna in mga alim, al-ulama, makahati patuhan. Makahati pamagtuhan. Unim maksud niya ini, amuna in alimun billah wa alimun bi amrillah. Sabab aun mga sila alim, tagapanghati, alim sadya sila pamagtuhan. Sa banghatungod sindia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kasabunalan niya, di nila ray pagtunay. Bukon sila maingat haparkala pag-ibadat. Sa bang parkala pagtuhan, kaingatan nila lilayon in katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hatawhid rububiyah, di magpapatawhid uluhiyah sambil patawhid asma was sifat. Nahati niya, kaya hatihan nila impagtawag yato alimun, alimun billah, tagapanghati sila bang parkala pawagtuhan. Sa alimun bi amrillah, bukon sila maingat haparda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun inwasihat sinhambuk Khalifah Ali ibn Abi Talib, in alimun rabbaniyun,
Siya nalong niya, in alimun billah, maingat pamagtuhan, wa alimun bi amrillah, iban maingat sila hapardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na intumpukan siyagbut na to nakauna, siyagbut, hakitab al-bayan, si Fauzan, Abdullah bin Fauzan, hafidahullah, amo na inasagbut na to limaway, alladhina jama'u bainal ilmun nafi wa amalus salih wa haula'i kad hadahumullahu siratan mun'ami alaihim minan nabiyina was siddiqin was suhada was salihin. Amo na ini intumpukan subay na tutud agaran upihan dungugon in mga kabtangan nila amin mga ulama panday pandikal sila dahil haparkala pagtuhan di magpapamag-ibadat. Hati niya in ilmo nila, piyag ang gautaan nila, piyaragbos nila hapag-ibadat tudyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan ummatan Islam. Sabing kasamunalan niya, na mataod-taod tagapanghati. Sabang mo sila kitaon na, yan sila nagpapanaw-panaw, yan to namin sa inwakto. Subhanallah. Yaon mga nagdidiminuin kaibanan sa tagapanghati. Kita mo na yan mga ummatan Islam. Lumilay sin parkala, pag-agama. Allahu Akbar. Kaingatan nila yung ingkatan, parkala, pag-ibadat pa Allah. Sa di nila hiparagbos. Nabukon niya to in pagtawagon ilmun napi. Sabab in ilmun napi pagtawagon, utungon niya ko magsujud ruko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan yung ilmun napi. Sa banghati niya, tagapanghati ka, di mo rapag ang gautaan, di mo rahik iparagbo sa amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in ilmo yadto, laong sin mga sila kaulamaan, gam naman, hikamo darat pa, patagda po kaniya. Na, in hikamaru atumpukan, dahil hamang atumpukan si manusia, in wasihat si Ali ibn Abi Talib, amo na in mga tumpukan mutaallimun ala sabilin najah. Kalu-kalu mataod na kasud di rin ha mga umat Islam. Amin mga manusia matuyo sila maluntot ilmo. Biasin mga matuyo sila mangadji, mag-ating seminal, dumurungog, ha mga kaulamaan, hawno-hawno lecture, bianasin ha mga telebisyon, yaon na, biasin hal na to ini, ukaron muna ha mga kakidkiran, yaon ha mga internet, hati niya, suratun musad jayaon, ni Daul Islam, gumawa na, in mga kaulamaan na to, nagpahati ka to, tanyo simpang agama, misan ako, aun patuod amin dia mga hiyanog haraan kato tanyo rejiki sin Allah subhanahu wa ta'ala na misan di na sila magmaksud lang tamanaw pamadto pa mga internet. Yaon na mismo habay nila na natuyo sila, maupik sa tuod sila, jagahan nila in pagnasihat sin mga kaguru-guruhan, sin mga kaulamaan na nakasud sila ri tumpukan si manusia, amin masub sila humati. Sila na inihati niya in mga manusia na nakakaun sila padan sa muntul-muntul. Dan piang Hindu sing Quran, dan piang pusaka sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Inhi ka matutumpukan. Hamadun riaun atba'i kulli na'ikin. Na amoy nimbiya mga tumpukan, subay kita niyo humalli. Amo na sa ini impagbahasahon hi Ali, dahil hindi ha ini. Laong sin mga ulama, paglilayon nila amuin manusia, di niya kaingatan, banghisiyo iniagaran niya. Adapun imatan bariman fa Allah, amin miyamagat habautan sin Quran iban sin sunnah, doon siya tumutog ka-akidah sahihah. Hangkan na in ahlus sunnah wal jamaah
Di tuod sila mamutawan. Dahil hakabtangan nila. Mamut pagkakahinang nila. Dahil hakuran sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabab amo na yaon, imparkala pag-aagama. Amo na yaon yung kasabunalan si pag-ibadat. Yang Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na amo yan ummatan Islam, yung pag-aagama na to. Na in mga manusia ini, biasa para tinusay. Ha? Agad matumari, o magnasihata, subangan, hasadlupan, hasatan, yatura. Di niya kaingatan, manghisiwin niya agaran niya. At niya misan pa yung parkala, guru. Limilay na simparkala, bukon na, at niya pag-agama. Atawa, sulang na pag-agama. Na, tay maunyara. Way nung niya mahinangta. Ha, unsan bihayan? Biya lusay, kaya nga tamoy lusay na pakain-pakain niya ng sugma at bukon kita biyayat to ummatan Islam. Bukon kita biyayat to. In kita, suway kita ruon tuod mamaugbog. Ang tanda niya, di tuod kita huminang pag-ibadat fa Allah, bang bukon hilabay rin ha ilmo. Di kita magtag-ifon fa Allah, bang bukon din ha ilmo. Di kita tumunay sin pag-ibadat, diya akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hasambahayang mabut na papagyak at papagpuasa, papaghandi, iwan sindugain pa rin ang mga ibadat. Malayngkan, subay lumaway, din hadalil Quran, iwan hadalil sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. May tayat to. Sabab, amuyat to imatan pag-ibadat. Amuyan ummatan Islam. Nain sila ini, yamiluna ma'arrih, biasin hangin. Taunin hangin yan, hauno-hauno na sadya tumiho. Nabukon kita dyan ito mga umot. La yastadi'una binuril ilm. Sila na ba ini, inwayroon na sila piyanduan pasahaya sin ilmo. Allahu Akbar. Na, bangkaw wayroon na kakaon. Kunin sahaya sin ilmo. Amunan ilmo nafi. Amunan piyagbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu nurun. Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu nurun. In ilmu, in panghatian, sahaya. Sahaya sinlawng atay. Na, nabangyan wayroon. Sahaya sinlawng atay. Si manusia, na lumamatuod siya mag-ibadat. Lumamay pag-ibadat. Kumuin pag-iman niya. Hangkan nasayang, in mawaya kau kumusog in pag-iman mo sa mabing iman. Yan kus. Yajid wayang kus. Magtaas siya. Iban magbaba. Ha, magbugat. Iban maghilang. Na kuno siya yan tumaas. Iban kuno siya maba. Na imbar iman. Magtaasin iman niya. Magtaasin iman niya. Kuno siya magtaas. Bangkaw daran. Nagbawas sa sing ilmo dahil na Quran. Kumusog. Kumusog. Impag-iman mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw nagbawas sa sing ilmo. Muna-muna, dahil na Quran sin Allah, rimagpagpakahadis-hadisan, iban sin mga kakitaban, kakitab-kitaban sin mga ulama. Aming kitab nila niyamagad habautan sin Quran iban na sunnah na inyad to hikakusog sin pag-iman. Lagi luwa na tuod tay manghod. Bangkaw na ngadjit na. Kumusog na yung pag-iman mo. Sabab may ta. Kabaakan mo na to din limo sin pag-iman. Bangkaw na ngadjit. Sabi bayta na riyan kay mo. Mapangadjit mo na. Amoy ni yung pag-ibadat. Amoy ni insulang ha pag-ibadat. Amoy ni yung pagsambahayang. Amoy ni yung pagpuasa. Doon na kabaakan mo. Sa nabang hati niya rin, kau humati. Na tanto, way pagduwa-ruwa, makahinang kau. Sinamal ibadat, sumulang pa Quran, iban ha sunnah. Nabang sumulang na pa Quran, bukon na siya ibadat. Nabang bukon na ibadat, magdusa na imano siya, tumunay ka niya. Nakita mo mga umat ang Islam? Himilang ko sin pag-ibadat, hati nagdusa ka. Narisan umamu. Di umamu. Amin nag-ibadat sa inyo, pagsakali na nagdusa. Natantuhoon. Tantuhoon. Daran na to pagkadungugan, ha mga sila kaulamaan, biasin sambahayan. Ha? Daran na to ini pagkadungugan, ini dahil ha mga dalil, matampar. Pawailun lil musallin.
Halawang kabinsana, anin tao magsasambayang. May taba sila yung nabinsana, sin magsasambayang sila. Yung pagsambayang ibadat, namita sa ini nag-iibadat siya nabinsana, makasud panal ka. Alladina hum ang salatihim sahun. Sabing pagsambahayang nila na bukon na aturan sin Sara, bukon kabayaan sin Allah, wala liyaway ilmo. Nakita mo na, hati niya, mamarahin na hamano siya, mabinsana siya, maghinang siya sin ibadat, haway roon niya liyaway, piangatji. Amo yan mga umat al-Islam. Nasambil long hikumay ibnu jihad. Niya sihatan niya ako. Ya Ali ibnu Abi Talib, al-ilmu khairum minal mal. In ilmu long niya, mahal ga siya din haalta. Mahal ga siya rin hakawasa. Inna binatu Sulaiman alaihi salam, piapi siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piapagpi siya hatu parkala. Alta, kawasa, ilmu. Pini sin Sulaiman alaihi salam in ilmu. Daung sin mga ulama pagka napi sin Nabi in ilmu, nakawa niya rin katan. Nakawa niya impagdun niya, impagdayahadun niya, inkakawasahan hadun niya. Intanda niya Tuhan, inabi na to Sulaiman, sambil dihil kanya mukjizat, inhangin kaya pagbayaan niya. Pagdahon siya sinhangin. Nabang kau mamas sa Quran, kabaakan mo yan. Mang kau mamas sa nila yan, si mga ulama, kabaakan mo yan. Nasabang di ko mangadji, natanto na sadya, minsan ingan si Nabi Sulaiman, di mura kahatihan. Lamu bago ko na yan di umog, amo rin kahatihan ko. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ko, bago kurang niya di umog yung mga Nabi Sulaiman. Nasababsin, wayroon na kau nangadji. Nari malugay, sambil agama mo rin mo na kahatihan. Naing ka sa munaran mga umat al-Islam, tanto tuod. Mangkaw rin dahumati, sambilin Islam, ngan sadya. Di mo nakahatihan, bang unin maksud niya? Amo yan mga umat al-Islam. Na, in ilmu, nung ya Abi Talib, ya Ali ibnu Abi Talib, khairum minal mal. Labi marayaw, dahil sinalta. Bidinin dayaw niya yan. Al-ilmu yakhrusuka. Allahu Akbar. In ilmu long niya, jagahan niya kau. In ilmu parihalaon niya kau. In ilmu di niya kau pasaran. Ang pamunal mga umat at Islam. Miyabot dahin hapag ruko sujud mo, hapag ibadatan mo pa Allah, di magpak dahin haamal ibadat, sambil pa mo amalat si manusia. Jagahan siya sin ilmu. Hapag sambahayang mo, jagahan kau sin ilmu. Hapag puasa mo, tanda niya hilaway mo to rin pagpuasa mo, halaway ilmu. Hapag jakat mo, hinduan kau sin ilmu, pag-aga mamang niya din pagjakat. Impagsadak ka, impaghadi mo, sumayra hilaway rin ha ilmu. Huju manasikakum. Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, paghadji ka mo, biyasin paghadji ko. Nakita mo na, di magpakit to. Kataan sin amal ibadat, impagjikir mo, impagduaa mo, impagistigpar mo. Namari sa paparkala, hapag kaon mo, ubos kau kumaon, minom kau, manaw kau, sambil kau mangjamban, jajarahan da kau sin ilmu. Matug kau, makabati kau, sumuog kau, paasawa mo, papaghula-hula mo, maglawag kau napaka, manaw kau, makaratong kau, jajaghan kau si ilmu. Amo na yan mga umat al-Islam. Impalkala ilmu dahin ha Quran. Ang kana in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawala panadukop in Quran. Piang Hindu niya tuon, marugal siya. Inhumati pa in mga kasahabatan niya, runga in ilmu, sa mabyaon pa in Quran, masi-masi timutungod, nagdatong kanya. Dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala, diya sin Jibril. In kamayaan niya amin mainom nila, amin tuburan din ang Quran. Pure. Di siya kalamuran. Nabangit to napaham mo na. Hati niya ang Quran na misan pa saan uno na akida.
Sumud maun kaya pangadyan mo lang muri ko na yan tay maun sa mahita. Bukon na yan dia akan sin Allah subhanahu. Amo yan ang kanain ilmu mo kiyawa mo rin hapulan Quranul Karim halgai. Halgai siya umat al-Islam. Sabab amo yan magpasawa kay mo. Sahayasin pangatayan mo pamagtuhan. Sahayasin pangatayan mo papagnabi. Sahayasin pangatayan mo maun paaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Makatayma kausing kasabunalan hasabab na sinil mo. Nahangkan na suway mahalgaan. Hangkan na hatiin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyabidda niya intao taga ilmu. Piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala intao taga ilmu. Di pahadun niya. Labi aula na haddaw akhirat. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kabaakan mo hasuratul mujadala. Ayat hangkot ang isa. Iangkat sin Allah. Piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imanga sila bariman din kaniyo. Amin bariman taga ilmu. Sabab bang amano na sila. O nanilmo nila. Hangkan nasan insipat nila bang mukitaon. Sami'na wa ata'na. Narida manay maiintao. Bang wala ilmo. Wala ilmo. Di nasalong niya maagad-agad yung mga kaguruhan niya. Biasi mga lebay pangadyan na ito. Marugal sila tumpukan. Marugal sila ang mga tao manununtot ilmo. Yan ahong nasumi at taalum. Manglangi sila ang mga manusia. Hati niya. Magpapasampay sin ilmo. Manghihindo ang ilmo. Wala salong niya makawa niya pagpangadyan. Nasangi niya at tumano siya. Ha? Sangi niya mano siya. Walladina utul ilma darajat. Hasupat sin ayat. Iban sim mga sila amuin taga ilmu, nanununtot ilmu, padarajat na kabidda. Allahu Akbar. Dahil hasabab yan, piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga kaulamaan. Dihilan tago misalan umatan Islam. Kita mo na, puspusun mo na paiskulon. Inanak mo dihadun niya, sambil makatalos, mahinang siya doktor, mahinang siya uno-uno na. Abugaw mahinang siya atol ni katan parkala amin mataas na to darajat. Bisan pa yan mahinang na siya presidente. Sindun niya. Namang siya awam da. Ha ilmo, pag-akhirat. Awam da siya ha Quran. Allahu Akbar. Way halga niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sukuton na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adlaw akhirat. Sin parkala ilmo. Amin ilmo din halawang Quran. Sa tuan in alim. In alim. Sibu da siya. Amin tagapanghati. Buhi. Iban niya tay na siya. In ilmo kiabin niya masinaman magmumpaat. Malago siyang pangadjian. Hamanga sila. Amin madhab na to. Hinda Maliki. Hinda Abu Hanifa. Hinda Ahmad ibn Hanbal. Hinda Imam Shafi'i. Kita mo may tayo ni pagsagbuton pa sin tao. Sinway na sila. Sabab sin ilmo nila. Allahu Akbar. Sabab sin ilmo nila. Sabab sin pagmatuyo nila nanuntut ilmo. Di Ahmad ibn Hanbal. Haumul niya. Hangputag unong tahon diaak na sin ina niyalong niya. Lawagan na impang Hindu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabaakan mulong niya impang Hindu yan hamak ka. Nakatoy kuno liawag niya yaon wala. Wayroon din hamanga pialutuan siya sin mataod. Uno piarahan siya sin ina niya alta dina. Hanggatos dina, hanggatos dirham. Misan tuan siulagan. Misan hambuok pilak. Dahil mga dinar, iwan dirham, wayroon luto. Simpagpangadji, di Imam Ahmad. Rahimahullah. Amura ka inuin liuto kaniya, luluto, liuto, kiyawa bang biya kato, dahil hatirigo. Siyam dahil taod niya, hinang biya hati niya, istel tinapay yaon. Piya luto kaniya. Hapag tuntutan niya ilmo. Hula bukon niya kakilahan. Hula ang pa niya mapanaw.
nakato siya nalawa. Sa impangasubo, na daw hakal na si magmatuyok nila nanungtod ilmo. Wayroon makakila kaniya. Karaakan mo hadun niya ini, bang masagbot. Harugaing hula, labi hula Arab, di magpakmari hula na to. Hamali siya. Yari hain intiro sin Pilipin, bang pagngan. Sin Imam Ahmad, kakilahan sin tao. May ta sila ini kakilahan. Sarap sin nakalando. Impagpaham nila sin ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita mo na umat al-Islam, bihayan daim mga ulama. Bihayan daim mga ulama. Dahil nasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway na to halgaanin ilmo. Suway na to halgaanin ilmo. Nasumpat pasingkabtangan. Kahinapusan. Di Ali ibn Abi Talib. Wa anta takhrusul mal. Nauna yung piagbigdaan. Ada pun long niya. Pagkaya tuhati niya in ilmo. Al ilmo yukhrasuka. In ilmo jumagatay mo. Di ikaw pasaran sin ilmo mo. Na, in ikaw isab. Wa anta, iban in ikaw, takhrusul mal. Subay ikaw tuwan magjaga alta mo. Ang pabunnal. Bang kaurayahan na. Labing luwa na bang aun na kawasa mo. Aun na alta mo. Ando. Di mo na basta-basta ipangandulin alta mo. Subay na jagahan mo. Bang aun dapat. Mabunnal tuod. Sambil ikaw, kumawa na kau security. Magpajaga na kau. Sabab mabuga na kau tuwan kidnapon. Mabuga na kau huldapon. Mabuga na kau langpasan. Nakita mo na. Amo yan ang kabigda sa bangaon ilmo mo. Di magpakakatan kabuhi mo diajagahan kau sambil mo ikaw pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hasabab yan bang mapatay. Din atul ni, mapatay mastal bang way na panghati niya. Allahu Akbar. Kita mo ba? Sampaw anak mo mastal, aw anak mo atul ni, kataan uno-uno na ko sa parkala, pag-iskul dun niyawiya, bang aun anak mo alim, atawa tagapanghati ha Quran, siya rin kawaon mo mangligo. Siya rin kawaon mo mayupot. Siya rin kawaon mo sumambahayang. Sabi magkagaos yung mga yadto. Na, dahil nasabab yan, ilabi marayaw, hamano siya. Maruntot pa siya ilmo dunyawi, mang-iskul siya. Bukun sa bahati niya, yung mga maksud sin kami, di na kaura akong mag-iskul. Bukun. Sa humati ka sin pag-iskul mo, hapangi tikad mo, yung pag-iskul mo, hikakusog sin pag-amman ibadat mo. Hikakusog sin pag-agama mo. Labi aula humati kaw. Tuod wajib kay mo. Subay ko mga jid. Subay kaw madto mga kaguruhan. Haparuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasagbot na to bahain niya panagdaan pangadjian. Fas'alu ahlad dikri in kuntum la ta'lamun. Pangasubo ka mo ha mga tao tagapanghati al ulama. Bang matan ing kaunan niyo. Wayong panghati. Dahil hasabab yan mga umat al-Islam. Kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asumuhun inkatan manusia mabaya siyari mabaya bang dumagpak na siya paalam kubor biya na sin agi kubalikan ko biya salawat in ilmo pag-ingat siya pa Tuhan hipag-ingat siya pa Nabi Muhammad hipag-ingat siya paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala laway din hadalil Quran iban hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hahadit kaya waita Hibara ibnu Asib radhiyallahu an dan mga hadit mahaba sa kawaon tasadyahin kahawpuan niya qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa annal mu'min idha wudi'a fi kabrihi ya'tihi malakani fayujlisanihi fayakulani lahu man rabbuk fayaqulu rabbi Allah fayakulani lahu ma dinuk fayaqulu dini al-islam fayakulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'isa fikum qala fayaqulu huwa rasulullah in hadith ini kaya riwayat Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Rawahu Ahmad, Imam Ahmad wa Abu Daud. Namun natulong niya imbar iman. Ang kandalan kumabaya, kauri mabaya. Humati, simparkada ilmu.
tumaalok pa magtuhan, tumaalok pa pagnabi, tumaalok pa agama Islam, mabaya kaw rin mabaya ummatan Islam. Mapugos kaw, sabab asubuhon da kaw, dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal tulong nga imbar iman, apabila siya hibutang namaun palaw singkubol niya. Dumatong indua malaikat, manan niya kaniya, tanyahon, asubuhon, imano siya amin kiubul yaun. Kausman siya tampunan. Hapa nga subo, hisiyo intuhan mo. Bukon ka in ilmo, halilayan sin mga ulama, biya na sin bistara na to in ilmo, hipag-ingat patuhan. Asubuhon kita, mangis yung tuhan na to. Na pagkain siya bariman, imingat siya sin ilmo, sarta piyag ang gautaan niya in ilmo, hapapag amal ibadat, haaturan sin sara. Tanto majawab niya, sin jawab matan. Hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal mu'min, bunnal to din bariman. Ha? Majawab niya yan to. Huwa Rabbi Allah. Amin Tuhan nagpapanjari ka po. Siya na in Allah subhanahu wa ta'ala. Siya na in Allah subhanahu wa ta'ala. Asubuhon siya magbalik. Unin agama mo. Jumawab siya hajawab matan. Dini al-Islam. In agama ko, agama Islam. In agama ko, agama Islam. Asubuhon siya magbalik. Hisiyo in usog. Amin di matumad to kaniyo, hawak turig to kakauhadun niya. Wa Rasulullah. Siya na in Rasulullah, amo na in Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrik. Biar diin kaingat mo yan. Qara'tu kitab Allah fa'amanta bi wasaddaka. Wasaddakta. Aw wasaddakat. Biasa ko in kitab sin Allah. Kita mo na mga umat al-Islam, piyangaddi ko in Quran sin mahasud si Allah. Iban sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Piarat saya kutuod. Sin pamarat saya gawot. Sarta pagmalilla timayma. Sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaubuhan ko siya, biyunan ko. Na, fayunadi munadin minas sama. Tumawag na imananawag din hataas sin langit. Amo na imahasot si Allah. Annakad sadaka abdi. Sa bunnal tuod bunnal imbeta sin ipon ko yan. Faaprasahu minal jannah. Kawainiyo siya hanig din halaw sin surga. Allahu Akbar. Hasabab da sin pangasubo na jawab niya tuan, hasabab da sin ilmu. Ang kanna ummat al-Islam nagdurong hawak to ini halgai in ilmu mo. Amo yan in jumawab kay muhadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa misan pa'y sa maun ilmu mo bangay mo rahialgaan. Bili din paghalga dito. Ipaghalga ha ilmu. Amo na inhiparagbos mo ha pagamal ibadat. Amo yan ipanghalga. Buko ni sabhati niya taga ilmu kaw. Na, di mo rin paggruko sujud patuhan. Nawala mo rahialgaan. Baytain ka sa bunnalan. Ayaw pagtapo ka, imparkala ka sa bunnalan. Kaya hatihan mo rin ha Quran iman ha sunnah. Pasawa ha. Paahli mo, paasawa mo, paanak mo. Patay manghud mo, baytay sila. Singka sa bunnalan, sa pag-agama. Mga umat al-Islam. Wa albisuhu minal jannah. Kawai siya tamungun. Dahil halaw sin surga. Wabdahu lahu baban ilal jannah. Ukayan namaun kanya ilawang harap pasurga. Allahu Akbar. Way nabihayan kakuyagan dumagpag kahambuk bariman hasabab sin lano. Sin ilmu dia niya pahadarat sin Allah Ta'ala na sabab ha ilmu niya. Hapanghalga ini ha ilmu niya. Najawab niya mga pangasubo kaniya. Sin dua malaikat haparkala, pag Tuhan haparkala, pag agam haparkala, pag nabi. Sambil tiyong basan siya sin Allah. Sambil dumua siya pa Allah Ta'ala, may malugay pawaha dumatong in ahli kiamat. Halawang pasin pakubulan, pakuyagun na sin Allah in bariman. Labi awla in kakuyagan niya, bang dumagpak in adlaw akhirat. Allahu Akbar. Damit yan nasagbot day sa mga haulihan yan. In kangian sin mga manusia amuin wala himati sin ilmo. Wala na mahma ilmo. Ha, insya Allah subhanahu wa ta'ala.
Kalu-kalu hati niya, masagbot na to yan. Narin hasabab yan. Pagkahati niya nasagbot sin kami, inhadit ini hasupat pangadjian sin kami. Ha, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di na to khataman. Bang biya din halga sin ilmu, siyagbot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya din halga sin pagtuntut ilmu. Iban biya din kabidda sin mga tao taga ilmu. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis tingkan Abu Darda radhiyallahu an, kaya riwayat Tirmidzi. In hadits ini sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ila jannah. Amin ini in hadits, amin ha part 1 piangadji na to, wala na to na ubos. Amo rin yung katagnaan na to. Hisiyu-siyu in nagmaksud imunyok maung padan papagtuntutan ilmu, papagbisarahan ilmu, pagnasihatan ilmu. Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Panduan siya sin Allah, pabatukon siya sin Allah, maun padan harap palawm sulga. Nang kanasan in Rasul, hati nagpitwa kato, bang kamu makakita tumpukan, ha? Bang kamu makakita jambangan, sin sulga pamusok kamu. Uno ba yung piyagyan sin Rasul yato, Riyadul Jannah. Amin, jambangan din hasul ka. Amo na yung mga tao, nagbibisara sin ilmu, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud, hapit kamu, dungog kamu. Biya niya rin ita, yung mga tao manununtut ilmu, mga tao sulga. Panduan sin Allah ta'ala, in tao nanununtut ilmu, padan harap pasulga. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan litani bil ilm. Bunal tun in mga kamalaikatan sin Allah, ipagtanak nila, in kapik-pik-pik-pikan nila, doon hakog rida nila, ha mga tao nanununtut ilmu. Allahu Akbar. Ummat al-Islam, isiw ba mamuhinga kay mo? Isiw ba mamuhinga kay mo? Bangkaw pinajagahan sin Allah Ta'ala ha mga malaikat niya. Way makahaos. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma. Bunal tuod in mga alim, mga ulama, mga tao tagapanghati, mga kaampunan kanila in sabarang naghuhula hataas sin 7 lapis langit, iban nyari hagin lupaan, naghula agin lupaan. Mga yutuan kaampunan, sambil pa mga kaista-istaan dakula halong sin tubig dagat. Mga kaampunan. Allahu Akbar. Bangman iampun daim mga sila ulama. Ang kanasway na to halgaan la sa hunin mga ulama. Kaulamaan na to. Ayaran na to sila. Na inagisim mga sahabat na mulan sang sila katutan yu alay kabil ilm. Sumaytun kamu kumawa ilmu. Hari pa maangkat din kaniyo. Hari pa malawain ilmu. Impangasuway din impaglawa sin ilmu niyan. Amin ilmu din ha Quran. Bang mapatay na katan yung mga ulama. Allahu Akbar. Bang mapatay na yung katan tagapanghati. Mga ummat al-Islam. Amo yan yung kahalgaan. Wa fadlul alimi alal abidi kafadlil kamari ala syairil kawakib. Imparbiddaan sin tao tagapanghati, alim, ulama, amin tagapanghati ha Quran. Doon ha abid. In abid, amin tao nag-ibadat pa Allah, way panghati. Way panghati hasyara. Himinang sadya sin pag-ibadat, di niya misang kaingatan. Tari ayaon, di niya misang kaingatan. Imparkala, sambahayang, karukun-rukunan sin sambahayang, kasarat-saratan sin sambahayang. Hitunay na sadya ibadat, ibang pag-iyan niya, baya-baya na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod niya mga umat al-Islam, biat din akida marayaw. Tumunay kita sin pag-ibadat, pagsakali iyanon, tabaya-baya sin Allah. Di manjari. Tiyaw na kating panghati, hati-hunta mo na marayaw ang pag kita maghina. Na imparbiddaan nila lang sin Nabi Dato Muhammad, imparbiddaan sin alim, iban sin abid, amin taway panghati, atawa kan awam hasara sin Allah, kafadlil kamari ala syairil kawakin. Biya sin pagbiddaan, sin bulan masawa, iban sin kataan, kabituon-bituunan, hataas.
hataas sin langit. Hataas sin langit. Amo yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ulama warasatul anbiya. Bunal tuod yung mga ulama, waris ganti sin mga sila kanabinabihan. Hati niya, yung mga tao tagapanghati, yung mga tao manghindo apag agama, yung mga tao manghindo apag ibadat. In sila ini hati waris ganti sin mga sila kanabinabihan. Allahu Akbar. Malago in darajat sin mga ulama. Ang kanato ang katun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Bunal to din mga kanabi-nabihan. Lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Wayroon sila nakapagwaris atawa nakapagbin pusaka alta dinar. Uno-uno na mga kawasa. Yung kasabon na alam niya mga umat al-Islam, mangyat yung piyak pusaka kato si Nabi Muhammad alta. Umangi da kita niyo. Magbuno da yung umat. Yung tanda niya, in alta, pagbunuan da. In kawasa, pagbunuan da. Sa bang ilmo, susulot sa nikatan ulama. Kitaon mo. Lang mo isambihan ng tutumpuk-tumpukan. Na yung mga ulama sa kitaon mo. Wayroon san kuto-kuto simpangatan nila pakanya. Sabab nakahati sila sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bangoy panghati, na muna sa makakaustuhan magbuno, makasag dugo, sabab sing kaawam. Nakita mo na mga umat al-Islam sa bang ulama. Allahu Akbar. Ay, saan makakaus na muna ulama? Why? Why makakaus? Saan kaingatan niya? Turong sana kula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang wiling maksud, piya una katutan yung ilmo. Ang kanapatot na tuhalgaan na tuunin ilmo, piyagbin po sa kasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na ini, ang kanatu halgaan in ilmo, hamaudo ini. Siyabot kin maudo ini, al-ihtimam bil ilm. Hati niya panghalga, iha pagtuntut ilmo, ang kanatu halgaan. In ilmo, pusaka sin mga kanabi-nabihan. Na, in kita niyong umat al-Islam, bangsa kaula kau maas, ama atawa ina, sumay ko magpusaka. Sumay ko magpusaka pa anak apo mo. Nauno na mahaing pusaka. Sin mga sila nakauna. In pusaka tuan. Sin hambuok sahabat. Ya Abdurrahman. Ya Abdurrahman. Piusakaan siya hina niya, diak na nuntut ilmu. Imam Syafi'i, piusakaan siya hina niya, riak manuntut ilmu. Imam Ahmad, piusakaan siya hina niya, da ako manuntut ilmu. Pag sakali ikaw maas, hamasa ini. Uno na ba yung pagpusaka mo, anak mo? Suway rin sa pusakaan mo. Sin pusaka, sin Quran. Bang alta dahil pusaka mo kanila magsasaura magpuno da. Sa pusaka isin pag-agama. Pusaka isin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan kaumalanyap hadun niya ini. Dumuain anak mo yan na hinang siya alim. Dumagpak ing karayawan pa daw akhirat. Allahu Akbar. Sarta bang mawapatin anak mo yan. Kaya panduan na hinang sabab na hinang alim. Siyabab din kayo at piusakaan mo sin pag-agama. Piakad mo pa madrasa, hiyatod mo pa madrasa. Na bang detungan sing kawapat, lawa hunda kau daw akhirat. Sabab na, sabab din kayo mo. Nabi hayaon impusaka. Tuan, uno na ba yung pagpusaka na to? Uno na ba yung pagpusaka si mga kainaan, si mga kamaan, bihayaon? Wayroon na. Hamin sa rin pagsambahayang, mabuga, batiunin anak niya subo, sumambahayang. Mabuga, batiun. Batlong niya malaul na pag-iskulan. Allahu Akbar. Subhanallah. Bukon iniren ha mga panalbiyasin Islam. Bukon mga hati niya ruhulan tain anak taman kita mawaya lumasa. Da akun tamanuntut ilmu pag-agama. Nara akun taman. Piusakaan kita sin agama na to. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Impusaka ilmu. Da akun ing kaanakan manuntut ilmu. Papusakaan sing Quran. Na, pagkayat to, isiw-siw nakakawa. Simpusaka amunin ilmu yato, innama warrasul ilm. Malengkan amunin kapag pusaka nila, ilmu.
Ingkaya pagbin nila ilmu, wala na po siya kaaltain nabi. Ingkatan kanabihan. Paman akhada bihi fakad akhada bihaddin wafirin. Rawahu Tirmidzi. Hisiyu-siyu inna kadauhat. Nakakawa sin pusaka sin nabiyan. Amo na yung ilmu, ang paniyahiyalgaan, piaragbos niya pagamal ibadat. Siya nagtuim manusia, timampah. Hati niya nagparuntungan hataud, sa taud karayawan. Allahu Akbar. Amo ini mga umat al-Islam, imbiya mga kiatukbal na mo pangadjian na sagbuton na to isab hati niya imbiya mga kalagguan niya yan to kahupuan. Ang pahadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kahupuan niya. Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi, fadlul alimi ala al-abidi kafadli ala adna rajulin min ashabi. Rawahu Tirmidzi. Ingkabidaan long niya sin alim, ibang sin abid, piyasa way sam nagbalik. Biya long niya sin kabidda ko, hasa baba babaad na. Hasa baba na rajulin, kausugan, dahil ha mga sahabat ko. Na amoy, biya mga mo masuk pa nabi, biya bukong tanto maraming pamarat saya na mating pagbidaan niya, umatal Islam. Kalu insya Allah, bang biya mga kuanon, aung pa inisugpat niya insya Allah, kalu aung pa schedule na mo, kasugpatan na mo magbalik, dahil hamaudo da panghalga isin ilmu insya Allah subhanahu wa ta'ala. Bangman kita niyo tiyawfikan sin Allah ta'ala, dihilan kita niyo ilmu amin magbumpa at dunia akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jamil muslimina wal muslimat innahu al ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ito na pengajian dari Reo Lungta, patungtung kartu. Sin mga sila ang inanghal ka isin ilmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na hindi ka salasay sin katahinang sin kita niyo. Tungod paparkala. Uno-uno na, kabuhi na to, kabuhi sin Muslim. Amin suway sa siya kuma lang ka paduman dahin haamon India rasin Rasul sallallahu alaihi wasallam serta suway siya di maka ini guwa dahin doon halaw man sin piyang hindo niya karena amoy aunin ini piyang daakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala karena yung Rasul wala siya nagkaranak ng sulat uno-uno pagkala pag-agama buat malayin ka ninyong kataan ini wahikan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala sinuday kaaunan yan Quran atau hadis kursi atau hadis bagianon na inyang katantan dahin yan halom sin Quran diwan dahin haamuin Tuhan Rabbul Alamin amin wala na dialabay pa Jibril alaihi salatu wassalam buat melainkan inya itu wairun nahiyapitan siu-siu diritso ng Allah subhanahu wa ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari yaitu na long ta pengajian singkitan insyaallah subhanahu wa ta'ala ibalik na to bago na to kain na ito hindi mga ini mikrofon balik magkhatam sinamuhin waktu singkitan yaon murah-murahan nakahampit kamo rin ang mga pagpatuntun nito insyaallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari pabiya mga kahataman sin kami, sin panindua Una-muna pagsyukur, katan kaguruhan, sin maahad muro, iwan sin biya mga pangabay niya amuin ang kaakida, imatap paakida, sahiha, katana kamukanganan, katan sin pakulti, sin maahad muro, hitukbal sin kami, insasalaman kanyo katan, halapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pamoder na mo bilang pagtaat na mo ikasabunaran niya schedule niya daw ini sa bilang pagtaat na mo hambo turo na mo kalasahan pangman piag mumpat sa Allah Ta'ala hati niya ilmu niya yari kamo siya na hati niya lamod na in guru ko apa Tuan Zakaria Muhammad sila na ini kailo in nagbaot kamo nagtalbiyah yan ang kasibi-sibi na mo sambil di magpagkamibya ini alhamdulillah nagbunga ipanghindo nila di pahdon niya bangman piag barakat sa Allah subhanahu wa ta'ala in hati niya inilmo nila di hadon niya ragpakfadlo akhirat insyaallah na itukbal na mo insasalaman kaniyo katan di murungog kay manghod na mo kamo amoy nimbiya mga bungasin kasilasa na mo kaniyo mangmukon sa jabiya mga lasa na masigpit sa ini mga umat al-Islam
Indumihil ba ini pangadjian, sinyari pa sabi mga kaguruhan na to, sa ini bilang tuon, amoy ning paglasa. Magkumabaya, lumasa, patay manghod mo, nasuway mo siya nasihatan, patumtungan mo siya, bihayan day sa impaglasa, sin ikaw maas, paanak mo. Mabaya, kaulasahon mo sila, napanduan mo, yarin hinang marayaw, yarin hinang kabayaan sin agama, yarin hinang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ban sin lasunet impaglasa. Narin na sabay damtambulon na to sin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa 'amalan mutakabbalan wa rizqan thayyiban. إنه السميع الدعاء ربنا جلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi